دم باش بینرین هیجا سلاو و ریجست دین دنگ امریکا لواشنطن پایتخت بخیر هاتنه خلقه که نوجه برنامه هفت رنگ هیویدارن گو تندرسیا و توا باش به هف دور ام دست به گرا خود که ناو بختی چاندو هنرا رنگین و ام جه قامشلو باجاری اوینی دست بیدکن. بینرین هیجا تفلی که شه و آلوزین جیانی و روشا شر لوی داره هیناجی چالاکی و خباتین هنری بر دوام دبن کوما شانو یک جوان چالاکیه به سرپرشتیا هنرمند عبدالرحمن ابراهیم شاگردان لوی ده فیری لیستکا شانو دکه که بری خو بدن راپورتا زانا عمر ده درباری و کومیدن. لوینا وندا بچوک اندامین کوما شانو لهف کوم دبن و بریوبری عبدالرحمن ابراهیم فيري هنرا شانوي دبن عبدالرحمن ابراهيم بكدك كسايتي لقل هوالكي خواه بأرمانجاغو زارو كج و خورتن قامشلوي دوري اتموسفيرين شر و پفچونان بكن افكم ده سالا 2014 ده دامزران زيادتري جسد و پنجي كسيج دسپيكا دامزراندنا كومي و هاتنه پروردكرن و نهاجي پرورديا چل كج خورت و زاروكان بداوي بويه و پروژه درچوناوان پیشکشکرنا شانوي كيه ارمانجا هري مزن کو امکار من شانو باوريامه بشانوتي و هنر گوکاره رول که بلیزه دجواکی ده برنگ کی ارینی جبر ویجی ام حمو هولدان خودکن کو ام وی دیکن جیوی راز ده یعنی ام کاربن نامه شانو بگهینن جماور هیلاز گو شاکر دبستانیه جدما 6 سالان و انداما کوما شانویه داخوازاوی اوه گو ده پیش روژه ده ببه پزیشکا نخوشیین دل لی ده همان دمه ده کیفاوی جشانوی رجیتی ده دمین شر ده درکتنا کچان جمالی نمازه بشف خطریه که مزنه و جواک جیوه که رد که لی هیلاز و هوالین خواه به بشگریا مالباتا خواه گه دانه هلوستین نینی و خواستن خونین خواه بجی بکن و فیر شانوی بن و شحن کم چاوی خوفکریه شر وعالم نظراك الكتشكات نرى انه نكارن تشكيبكن نكارن در كيفن شر وكانه كتشك يعني اعتراف بكتشكيناكن ام دفن عالم يرى خوياني بكن انه ام تكارن حل تشتيبكن ام تكارن هرن شر ام تكارن كيفن كومادو ام تكارن بن من الممثلين من اكبر الممثلين جي نزانن انه حل تشتب دستيمت كيفن لي مجتمعي ما تقديرها باتشتاناكه وامكانياتي برتننه ندعمها بتمثيل فنون بشكل عام دكن وشوية إنه أم نكارن در كيفن بس أم نكارن شربكن أم تكارن بين ممثل وحرتش تبدأ استيمت كيفن کوما شانو جبلی گوشانویان پیشکش دکه بویه مینا پیمانگه که بجوک و نفشن نوهاتی راهینان دکه وان فیری هنرا شانوی دکه یک جا آرمانجین کوما شانو گو کسین تبلی وان ببن دخندن و کار شانوگریه دجی سرکفتی بن جبر ویجی گهدانه که تایبت ببش زاروکان دیکرن اولا ما چاوی خو فکر ما يجي نوفا دنيا الشر جا ما زاري عالم التلفزيون الديتن يعني يقولوا شو المدرسة خوش شون ليسكي واخوش بون جاش برفي كيجي ما أف النافن تاشانو ديت ما جو أم ها دني شبوغا ببن ممثلة كي مازن شبوغا إيش زارو كي سوري أم دخل دولتش در في شوا و يعني أف تشتي شر قد شيبويش بو بس شيبه وترسا زارو كاجن بس بمينه ده هیاما 8 سالان ده کوما شانو قریب و در دورا 22 شانویان پیشکشی جماوران خو بکه هر وها هجماره که مزن ج اکتر و در هنرین شانوی جی درچونه کوما شانو قریب و بریا کامپینه کیره به لگو نامه شانوی جهانی بشوی کی فرمی ج الی رخصتنا یونیسف و ور ورگرتن جبو زمان کردی و دنا وازیدتری جبی زمان جهانی ده جی بگره
جبر کارینین هریکیم نها کما شانو سیستما شانویا دیندار افران دیه و بکارتینه جبو برنامه حفترنگ زانا عمر دنگ امریکا قامشلو بینرین هجا وک هون دزانن کسی هنرمند دکار گلک خوربینی جیانی بخوره هلگره او داوی وان بکه برهمین بارکش وک میوان برنامه ما هنرمند شیوکار عبدالکریم مجدل البیک گو چیروکین زاروکتیا خواه و بیر آنین خواه لحسک و گنده خواه گنده موریک گرنه برهمین هنری به شیوازا هنرا هفچرخی گلک جوان چیروکان دبیجه عبدالکریم نها میوانی برنامه می هنرمند شیوکار عبدالکریم مجد البیک گلک سپاس بو بشتاری بونات برنامه ما سرچاوا هلا سرچاوا کاک لقمان اهلا وسهلا عبدالکریم کاری تی گوتت که راستی گریدانک پر مزن به ببیرانی نهیه زاروکتیا تv هیه به گند هیه به باجارین گوتلی پرورده بوی مزن بوی توان دکار خود دکار خوی هنری توان دیار که تایبتی جی او چیروکین دیوارا او زاروکال سر دیوارا تشن چه دکرن تبخور هلگرتی و تب آوائه کی نوجن توان ده تابلوی خود بکارتینه تخوازم سر وی پروژه گوته بسالا سر کارده که چیروکا تو دیوارا چاوا چه بویه و چاوا تکارب کار بینه به شوازه کی هنری بله سپاستر سر وی در فته براستی اب کار دست بکر د سالا 2006 يعني محاولان که از زمن برسمینم ابتش دست بکر وقتا مخواست از دمه برسمینم مدیوارن کرد دیدیتن براستی گرکی جمر گرکی بالکش بون او دیواره ایگ باجاری می مثلا وقت حسکه یا ایل گنده ما چتیگ به متریالین ای محلی هاتی چه کرن وقت مثلا دیواره می ایگ کلپیچا یا گج مثلا جپوش و کا و ابش نشتیولو مشید کرن یا دیواره حسکه ایگ بیرانین سرهبون او مثلا نویسه زاروکا محاولان ازوانش تاگشتکی بهفدم و از به تابلوک نوجن چکم تابلوک نه چکم براستی تشکی دیجی تشتن دیجی لشامه مثلا قالك دیوارن کبن هبون شاما کبن او جی بکار آنین مسورتی وان کشاندن و ملجم خطوب کرن وقت دیکومنتیم چکرن و پشتی ویم مرسماندن او مشکرن دی تابلوی خواده بله 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 کارتا بهتر یعنی شوازا گوت کارد که شوازا کنوجن عبدالکریم اف شوازا نیزی امجیرد بجن ابستراکت تچیروکا خلکی بجه خلکنی گو یعنی هین دجیانا گلکی نورمال و گلک آسان ده دجین بجن لپاش مای هگرم نابلی بکن چاوات الهفدو سوار دکه تتخوازه پیاما خو بشینش کر یعنی پیاما افتشتی گو بیر آنین و چیروکی بخلکی گریدای بگوند گریدای وقتا گوت با بپوش و با آخ و کلپیچا گریدای لی تبعوای کی نوجن تچه دکه تتخوازه گوت وی پیامی بگینه خلکن دروی جواتا خو یانج جواتا خورت دبیجه براستی او جبو جواتا منه و جبو خلکی دروی جواتا منه براستی جبر وقتا یک بهنر خود اشتغله او يعني خطابه خود فيجي بعربي فيجن يعني اذا نج كسن محدود لنا او كسن مثلا ملتي ما او كسن ما نا فاجري دايب تشتن فراتر يعني مجتمعات بالنهايه مجتمع كي كردي داعيشن بس دردونا ما عرب هن وترك هن وكسن وكيدن هن يعني فاجبروا له ابشتي هاني زماني هنري زماني كي بيشكتيه يعني انا قال لك ممكن فيجن انه مثلا انت ابستراكت رسمينه بس قلت لي ممكن كسي يعني قال لك هبن جيفي منك جبر ابستراكت زمانك زحمته بس ازد بينم از مراهناتك مسر ذكاء كسر ما جبر كارن بيجتي بخوين اللقمان زانو شلو جبر باحساس وبهستي خوين كارن ابشتي هني ابشتانا دقينوان بجالي كي دجي دي اري ابستراكت رسمين بس دهندري ويدي جالك سيمبولن واشارات المزن هني اف اشارات انا بسمبولانات تين خوندين يعني مرو كار بخوين براستي
فديوار بو وك حجتش بو از دمي برسمينم وبنفس الوقت يجي تشتن يعني وقت بيجي تشتي ايك بالامدك شينن او ايك تخوازم ازوان يعني از البيش بخينم او ازوان بيشكشي يعني ملت بكم او مجتمع بكم يعني بشكل عام. نهات المانيا دجي وك يعني معاني بيشيج معاني زمان جو جريدانا تقلكي بمروف جريداي بإنساني جو نافوانت خدي بويه يعني كرد وإنساني سوري جو دمك دريش الشامي جي ماي بايتخت سوريا جريدانا تبوي بيك هاتيا جول سوري قلكي بمروفا هي نهات هاتي جغرافيا جدن كلتورا جدن چاند جدن لأوروبا تشاوا كاري دانو سني بيبك اف قالو اف تشتين بخشكات ده ويبتر بمين ويبتر دركفن لويدا جبو كسي المان جبو كسي بياني يعني بيجو هرتن لغور جواتا نهاغو تلي دجي باش برساتا خوش لقمان سباسر في برسي براستي اف تشتيا يعني تشتي ايج مش ملتي خو اني يا ايج مش جغرافيا خو اني بمين اكيد ابا تشكي بمين بس اسكارم سر لي بكم اسكارم تشكي نوجن شي بكم بالزمانكي ليفر اوروبيجي كارم فين بكم يعني ابا تشكي قالكي جرينكي بالنسبه لشمره ليفر قال لك مدارس يا وقت باتجاهات معاصره هن نوجن هن بلكي جم كردا قال لك تنبن او يعني الجور اطلاعامه ممكن او هين النهن يعني فمثلا اذكر بيجم وك نمونه مثلا بيرفورمانس هي مثلا كاري فيديو ارت هي مثلا او انستلاسيون هي جيل فيجن افانا بالنسبه لمجتمعات كردي وفنانين كرد ازبين بلكي هين تشتنهن هين درباسي يعني درباسي قاضي خد دفان اليا دخشك نافيتنه هنرمند عبد الكريم مجد البيك قال لك سباس بو في درفتي هناك تشتي خد مر بار فكر سركفتني شرط خازم هيفيتكم جو كاريتا البيد جي البيش كافي كاريتا بيديتن وبلا ببل سراسري جهاني هرشاد سباس لقمان سباس تروج برنامج تاعي حوترنج نهان بری خودن باجاری دهوک هنرمند شیوکار سردار کستایی پیشنگه که بناوی چیروکین کوچبری وکر سردار چند سالان گول امریکا دجی لیوی خست گو پیشنگه خویا تایبت لباجاری خود دهوک وکه سلام بالای سردانا پیشنگه کر و افراپورت جمره آماده کریه جیروکن کوچبری ناو و نشان پیشنگاه شیوکاری یا هنرمند سردار کستایی بون. پشتی سرداری قصد امریکا کری گوهرین دو هنر ویدا پیدا بو. ادوه پیشنگه دا رنگ ودانا کوچبریاوی و بدهان کسین وکوی ده تابلوین ویدا خویاده بون. وری مدیاز چند که حسرت و خریبیا کوچبران دیار بکن برای رنگان او دمو او چرکه این که کوچبر تیدا در باز ببین غریبیه که هست به بیروان لگلک شتات جوالات وانا ج آخ وانا ج بهنا دار بار وانا گلی و چی او دور استرشتی وانا و سمت بیا هل بری برای که ابستراکتی راست تعبیرش به ايش وجاني طوام بكم يعني كيف خشين وام بكم ده همي رنگه جوانا كارجي برنگ ابستراكت تشكرنا بيجين ابستراكت کا تعبيري هر وياكم بيجم بلكي بترجي بيد ل آلاف ويام بيجن واستيدا هنرمند شوا کار کو پیام خود بگینی بتر رنگ و خیچن لام و نبت پیفرست کردن یانجی رستن جوان و گوگراندی هنرمندن سردانا و پیشانگه کرین بحثا هنری و کارته کرنا در وی ولات لسر هنر و ستایل سردار کستایی دان خویا کرن. ایدوا کارا دا ببینیم فیگرت دانه مایه بتر یه چه کنتراسته و بتر اختزال رنگی زیاد چه بی رنگ جی کم بی بتر شی بجی کنتراست رشوس بیه و هندک رنگ دید بسیط کتته دا اوشی دیگه بودشونوی احتمالات بید قال بابتوی بگنجید بابتوی کوچبریه
کوچبەریش ینی جانبێکی چاوت بژنیە نەخۆشیەیە و ڕەنگە رە شوسپی پتر ڕەنگایەوی جانبی ینی گەهێنیتن احتیمالە بووی جانبی زبنیتن اف گوهاری نستایلی آن گوهارینش کاریکاتیری برف جهان کدی تشتی که او سایه کو یه بسانه هینه کو هنرمند یک بریار سرهنده بدتن کو شواز خوب گوهاریتن گلک حضر کنم پیت بید گلک کار کنم پیتیتن او از بارم جی هنرمند سردار دمل ویره جی هندک کار کربون یعنی پیکولا هنده کربو کو شواز خوب برف آقاره که دیوی هنری ببتن چه پینه بیتن پشتی چوش در وجی اکید اف نخوشیت کجبرد بینن و اف کودانت نخوشته دا بوری او جی وکی هر کسی که آن جیب جاوید خوش در وی ولات دیدین کارت کرنه که سرکیریه کو بشیتن اوانا بگاریتن آنکو وگو هزیت سر کار خوی هنری آنکو سر تابلوه سردار کستایی به سردان هاتیه باجر خود دهوکه لی هر و سردان دا ویا هنر خو گوهرینا هنری دشه و کاری دا نیشا خلق خو بدد. سلام بالای دنگ امریکا دهاک بینرین هجان هم بری خودن باجاری سلیمانی پیمانگا هنرا جوان سیمینرک لدار خست بو شاگرتین خو دوار سینما ده و لیستگوانی ده که به هفره انبری خو بدن راپورتا دلشاد انوار ده درباری وی سیمینری ده. پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانیە خوێندکاران لە سیمینارێکدا گوێ لە هونەرمەندێکی دیاری کورد دەگرن کە شوان عەتووفە و دەیانەوێت سوود لە ئەزموونی ئەم هونەرمەندە بۆ دەوڵەمەندکردنی خەرمانی هونەریان وەربگرن. هەنێک تەڕوانی خۆم باس کرد بۆ خوێندکارەکان دەربارەوەی کە ڕەگەزە گرنگانی کە ئەکتەری لێ پێژێت و جیاوازی ئەکتینگی سینەمای لەگەڵ ئەکتەری شانۆیە گفتوگویشی خۆش بوو پرسیاریان کرد و هیوادارم سوودی هەبێت و ئەم جۆرە دانیشتن و سیمینارانە لەگەڵ هونەرمەندانی دەرەوەی پەیمانگای هونەرە جوانەکان بەردەوام بێت. هەرچەندە خوێندکاران لەلایەن پسپۆڕی هونەری و مامۆستای تایبەت بەخۆیانەوە وانەکانیان پێدەوترێتەوە بەڵام دەیانەوێت سوود لە ئەزموونی ئەو هونەرمەندانەش وەربگرن کە لە دەرەوەی دەستگا ئەکادیمیەکان کاری هونەری ئەنجام دەدەن. پێویستە خوێندکارانی ئێمە بە جۆرێک لە جۆرەکان پێویستی بەوەیە دنیای دەرەوەی پەیمانگا ببینێ ئەو کەسە بە زمینانی کە دەرەوەن ناو پەیمانگایە 4 ساڵ 5 ساڵ بوون لەگەڵ خوێندکارێکە لەگەڵ مامۆستایەکە ببورن بەردەوام و لە معریفە خەریگە بێ لەگەڵیا بەڵام ئەمە تەنها کیفایەت نییە بۆ خوێندکارە حەزەکە بەر ئەزمموی تازە بکەوێت بەر خەڵکی تازە بکەوێت بەر ئەکادیمیستی تازە بکەوێت بەر هونەرمەندی تازە بکەوێت بۆ تێگەیشتن لەو بابەتانەی کە هەمانە. خوێندکاران بە گفتوگۆی هونەری سیمینارەکەیان دەوڵەمەندتر کرد. ئەوان گوێگرتن لە هونەرمەندان و ئەکتەران بۆ بەرەو پێشبردننی توانە هونەریەکانیان بە پێویست دەزانن. بەڕاستی ئەم سیمینەرانە گرنگیەکی خۆی هەیەوە کە ئێمە بەرکەوتی زیاترمان هەبێت لەگەڵ ئیشی دەرەوە کەسی دەرەوە ئەکات ئێمە چاوکراوە بین و مێشکمان زیاتر فراوان بێ بۆ نمونە ئێمە لە بینینی هەر ڕۆڵێکمان ئەزمونێکی زیاتر وەرگین و ئەم سیمینار و ئەم کۆڕانەش زۆر گرنگە. خوێندکارانی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی خەونی جۆرا و جۆریان هەیە بەڵام خزمەتکردن و بەرەو پێشبردننی هونەر ئەو بۆچوونە هاوبەشە بوو کە هەمویان کۆک بوون لەسەری. دڵشاد ئەنوەر دەنگی ئەمریکا سلێمانی. بینەرین هێژا کە ئەم بەهەفدورە بەرێ خۆ بدن باژارێ دیاربەکرێ ئامەدەی لێ دە پێشنگاها وێنەگرێ کورد مەم ئەرتەمەت vebû û pêşengeha wî bi navê tevgera jiyanê bû gotê de gelek wêneyên cuda ji deverên cuda hatin nîşandan xecîca farqîn li wê de amade bû û ev raport ji bo me şandiye. Wênekêşê Kurd Mem Artemet li Amedê bi navê Herka Heyatê pêşengeha fotografan darxist. Mem digel ku li ser ziman û wêjeya Kurdî xwe li pêş xistiye, lê fotograf 10 salin beşek ji meziniya jiyana wî ye. Ew ji wanê ye, xweza her dem bala wî kişandiye. Derhêner Xelîl Uysal jî ji bo wî bûye motivasyona herî mezin a destpêka fotografan. Cara pêşîn bi makîneyek kompakt dest kişandina fotografan kiriye. Ji Bakurê Kurdistanê heta Rojhilatê ketiye ser rêyan.
jiyana Kurdistanê jî di makîneyo de jê re bûye arşîvek. Yani esas motivasyona min yan ji meraqa min yan ji em bêjin mesela efsaneyek hebûbû min Xelîl Uysal yani pozeka wî hebû di destê wî de kamera hebû ew bala min dikişand min dixwast rojekê kamerekan hebe bi kamereka kompakt a hevalê xwe min bi dest pê kir paşê pismamê min destê wî de kamerek hebe ew her du bûne sebeb bo ku ez dest pê bikim bi salan ez pey makînekê ketim çê nebû axirî paşê ber bi salên 2013-14 em makînek kirî nêzîkî 10 salaya jî fotoğrafa dikişînim û hingî ku taqetam hebe ez ê fotoğrafa dikişînim. Biçûkiya însan di gerdûna mezin de konsepta pêşengeha Mem Artemete û wiha behsa hizra vê pêşengehê dike. Neh 10 sala ez li Bîngolê mam piraniya wêneyê min li Bîngolê hatine girtinê lê ez 4 parçeyê Kurdistanê jî geriyame qismê Rojava ez karim bêjim ez derbasî gundek du gundê wana bûme lê Rojalatê Rojava Başûr Bakur ez gişkî geriyame ji xênê wana gundên Azerbaycanê bigire hetanî Ermenistanê ji Ermenistan bigire hetanî Iraqê ji wir bigire hetanî em bêjin sînorê Afganistanê çiyayên Türkmenistanê İran hingî ji min hatiye ez geriyame yani konsepta pêşangehê biçûkiya însan di nava gerdûnê dinyaya mezin de yani însan weke xaleke biçûk çawa di dinyaya mezin fireh da çi qasî biçûk e yani ew tirsnakbûna mezinbûna dinyayê cîhanê çawa li ser însan ava dibe konsepta wê ev e bi piranî rêne darin berin çîrokên minimal ên fotoğrafîkin Ji bo afranê her kesê nexwedan derfetên wek hevin mem jî bi otostopê li pey şopa jiyanê çûye mêvandariya Kurdan jî ji bo wî wî sponsoriya herî mezin. Pêşengeha ku ji 20 fotografên rehen mezin ên bi rengî û bi dehan jî ên biçûk pêk tê li ser nexşeyek xeyalî jî hatiye xêzkirin û ev nexşe û foto şahidiya rêya wî dike. Adem Bulut kuratorê pêşengehê ye û wiha behsa konsepta herka heyatê dike. Fikreke wek nexşekî deket ba me mem li Bîngolê dest pê dike gera xwe bi çadira xwe hetanî sînorê Afganistanê diçe gelek selfîya û gelek fotoğrafa dikişîne çend hezar fotoğraf kişandiye reqema wê ez bêjim pir e lê selfî jî gelek kişandibû me xwast ser nexşeyeke xeyalî em bêjin hem bajarê ku hatine gerdin hem jî ser wê rêya dûr û dirêj me xwast em nexşeyeke xeyalî çê bikin û selfî mem jî lê zêde bikin ev jî drama hunermendekî ye ku mesela fotoğrafê baş dikişîne lê nikare sûretê xwe bi wê makînê bigirî me xwast wê ra jî hinekî ema bigîjine wê armancê jî. Helbet çadira mem jî beşek ji pêşengehê ji ber ku di sefera wî de çadira wî jê re bîye star. Ev pêşenge heman demê de performansek zindiye jî. Xecican Farqîn, Deng Amerika, Diyarbekir. Bînerên hêja gelek ji we tevnên dapîrê xwe tînin bîra xwe ku ew bi xwe hunereke ser bixwe ye. Lê bajarê Venîs li İtalya ev huner berdewam dibe û gelek hezkiriyê wê hene. Ji seranserî cîhanê ka li vê raportê temaşe bikin çima ew wisa jê hez dikin. Di atölyeyekî piçûk ya li Venedîkê cîhanek kevnar heye ku li ser tevnan qumaşên qedîfe yên hêja bi hunerî û sebir têne çêkirin. Di sed sala şanzdan de li Venedîkê nêzî 6000 tevnên çêkirina qumaşên qedîfe hebû. Lê îro tenê 18 tevn mane ku ji hêla heft hunermendan ve têne xebitandin parazvanên dawî yên hunera kevnar. Ev qumaşên qedîfe ji cih û kesên dewlemend û bihêz re têne şandin. Ji Qesra Spî heya Kremlînê, ji Vatikanê heya navendên modayê û her wiha malên sterkên Hollywoodê. Alberto Bevilacqua berpirsê vê kampanyayê ye. Perçeyê qedîfe ya pilingê ku di destê wî de ye bo kursiyên li mala Stranbêj Maria Carey hatiye bikaranîn. Questa del Cremlino è una delle più çêkirina qedîfeyek ji karên aborî yên herî giring bû
û ji çar aliyên cîhanê mirov bû kirînê dihatin Venedîkê. Di wê demê de hilbirîn bi rengekî berbiçav kêm bû, lê parastina wê pir giring bû. Gerzanîna çêkirina qedîfê nedûme, wê winda bibe û mîratiyekî hunerî û çandiyê pir hêja winda bibe. Li Venedîkê di navbera sed salên 13 û 18 de qumaşên xelîfe ku dihat hilbirandin bo çêkirina kincên herî buha yên ji bo esilzadeyên Ewropa dihat bikaranîn. Hevdem hilbirîna qumaşên xelîfe di sed sala 16 de çavkaniya herî giring ya heremê bû. Lê pîşesazîbûna cîhanî ya sed sala 19 kevne şopiya sed salan çêkirina qumaşên xelîfe ji holê rakir. Ev kar bi ti awayî hunerekî hesan nîne, bin firehî û hewildana laşî pêwîst dike. Noi siamo in grado, questa è proprio... Tenê amadekirina tevnê çend mehan carnan salekê pêwîst dike. Wek mînak dema ku me ev parça bû Kremlinê çêkir, beriya hilberînê em bû salekê xebitîn. Julia Insipini heft salin li vir dixebite. Insipini dibêje ku ev karekî laşî ye, ji ber vê yekê çêkirin û amadekirina tevn û hinardina xumaşan hemî bi destan û hemî ji hêla wan ve têne kirin. Insipini mîna hunermendekî hûsta bi saetan li ser tevna xwe dixebite. Hevdem ew destnîşan dike ku kevneşopiyek hunerek wa dikare were wateya xwîdan û betilandinê, bi taybet dema ku meşîn disekine yan hûn nava bi hizaran benan de winda dibin. Lê her wa ew kêfxweşiya xwe ya herî dawî jî bi rengekî xurt tîne ziman. Gel hûn nikaribin baş bixebitin yan jî fîlm nekin pirsgirêk çi ye, di destpêkê de hinekî zehmet e. Lê paşê gava ku hûn pirsgirêkê çareser dibikin û qumaşê ku hûn hilberînin bibînin dilxweşiyek bêhempa pêk tê. Hevdem zanîna ku ev qumaşana çi qas bi qîmetin yan li ku derê têne karanîn ji gelek dilxweşî dide we, ji ber ku hûn dibînin ku mirov bi qencî bû vê karê spasiya we dikin. Di encamê de çêkirina qumaşên qedîfe hunerekî bi sedan salî ye ku di sed sala 21 de hîn jî karekî gelek giring û lüks e. Bînerên hêja li vê demgişin dawiya gera xwe hetanî gerek din her şad û bextewar bin.